cerita Nikodemus gantung dengar. Itu Yesus kerinduan bas pusuh Nikodemus. Ban itu Yesus ngekai ibas pusuh perhatian manusia. Maka labu perlu manusia nurikan keadaan manusia. Ban itu Yesus ngekita kerinana. Percakapan Nikodemus langa erkedungan. Maka lanjutkan Yohanes pasal 3 ayat 10 telu. Yohanes 3 ayat 10 telu. Kai si ikatakan Yesus man Nikodemus ndai. Ertoto kita. Malam mati kami adi Yesus. Ngit kam ngerana man kami kalak berdosa endah. Ban itu hendu kerincuhan pusuh kami kerinana. Lid neraka, lid surga. Kerinana kerinduan kami gelah ulah kami ke neraka. Tapi bancidat kami kini rajaan surga. Bicara apa pesenang na duni enda. Surah-surah kami i surga me. Kegeluhan kami si rasa lalap. Neraka labu bagian kami. Bagian iblis enggo itetu kendo. Maka dandu pusuh kami. Layasilah kelabanci kami tubuh kedua kalikan. Bengket kami kubas kini rajan surga si enggo tetap kendu. Enggo sikap kendu ingan kami kendari i surga. Kamu Yesus i surga. Kami idoni. Babalah kami ku ingandu ngadi Amin. Yohanes 3 ayat 10 telu. Isambung Yesus mempercakapan man Nikodemus. Ise pelabo pernah ku surga selain anak manusia sinusur isurga nari. Sesuai kal endah ras pengakuan Nikodemus ayat nasi pemena. Ras ayat nasi peduakan. Maka nina Nikodemus man Yesus. Dia teh kami maka kamu guru. Si isuruh dibata. Sabab isi pelabu ngasup erbahan tanda-tanda sengget. Bagi ibahandu adilakin dibata ras ia. Dibata ringan isurga. Dibata nusur isurga nari. Isi pelabu pernah ku surga. Selain anak manusia si isuruh. Isi pelabu pernah ku surga. Selain anak manusia si nusur isurga nari. Kata jadi manusia. Nusur ia isurga nari. Nikodemus ngantusi kata enda. Anak manusia nusur isurga nari. Maka ia mempersuruhkan di bata Bagi ipeganjangkan Musa nipe tembaga i gurun pasir. Bagi pe anak manusia si suruh dibata ipeganjangkan. Gelah kerina kalak sitik man bana ngalokan kegeluhan situ tuhu sila rekeri-kerin. La angka Nikodemus tubuh pedua kalikan. Layang ka Nikodemus tubuh alulau ras kesah. Maka iganti Tuhan Yesus mempercakapan mempercakapan antara itu Tuhan Yesus pusuh Nikodemus. Ia kena cerita. Ia kena cerita bagi ipeganjangkan Musa ni pe tembaga i gurun pasir. Bagimu pe pagi anak manusia si suruh dibata ipeganjangkan. Gelah kerinana kalak sitek man bana
ngalokan kegeluhan sila ngalokan kegeluhan situ tuhu sila keri-kerin. Itu kari Tuhan Yesus cerita enda pengalaman kala Israel itu kala Parisi. Kugaban di batas sange nampati sakala perdosandai maka banci ia selamat. Ise pelabo pernah ku surga selain anak manusia sinusur isurga nari. Nikodemus terangkal pengangkana surga. Bagi peganjangkan Musa nipe tembaga igurun pasir. Bagi pe anak manusia si isuru di bata. Peganjangkan gelah kerina kala sitik man bana. Ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekri-krin. Yang ka Nikodemus kal cerita. Uga Musa itetapkan di bata rebangsa dan ipe tembaga i padang gurun. Miskal ida Nikodemus uga pemberontakan bangsa Israel terhadap Allah. Nggu ida Nikodemus kal uga di batandai muat dalan pula. Man krinana kala si rindu gelah ulam mate adi enggon layar bandosa isuru di bata menipeng karatisa. Uga ban tambarna maka banci kala Israel ndai selamat. Adi ndai angin rembus lai banci iang kana. Bala pernah lit ibas sejarah kala Israel. Tapi kugani pe ipeganjangkan di padang gurun. Enggolit pengalaman ini bulang na Nikodemus. Ibas sejarah kala Parisi. Ibas perdalanan kala endang ikut di bata. Iteh na ugaban di batandai. Maka rawa-rawa nandai ngadi. Ban bangsa nandai enggor bandosa. Bagi ipeganjangkan Musa. Nipe tembaga igurun pasir. Bagaimu pe anak manusia si suruh dibata ipeganjangkan. Gelah kerinana kala sitek man bana. Ngalokan kegeluh situ tuhu sila rekri-kerin. Ndailah angkana ban ia atena lala menang. Enda metabiat Nikodemus. Bas cerita Tuhan Yesus enda. Nggo mulai Nikodemus italukan Tuhan Yesus ban landai angkana. Maka iban Tuhan Yesus mesti iangka Nikodemus uga cara dibatanai. Pepalem pertembeh ate dibata eman kala Israel ban Nikodemus kala Israel asli si atenan jagai kekudusan maka ia jadi kala Parisi. Iturikan Tuhan Yesus uga cara dibata nasabkan dosana. Ingat nae. Bagi peganjangkan Musa nipe tembaga igurun pasir. Bagi mepe anak manusia si isuru dibata ipeganjangkan. Gelakrinana kala site manbana. Ngalokan kegeluhan situhu-tuhu sila keri-kerin. Peganjangkan jena artina isalipkan. Ijakari Yesus isalipkan mate ikayu persilang ijemu kambanci te. Adi tekam manbana uga bangsa Israel te manipe tembaga Musa. Lambang kerehen Tuhan Yesus pagi itinggikan aditekam manbana. Maka alo kenduma kegeluh situ tuhu sila keri-kerin. Begini Nikodemus pengajaran si iang kana ras ibrekan Tuhan Yesus mengenai dirinya sendiri. Maka endam ceritaku. Isepe labo pernah ku surga. Selain anak manusia si nusur surga nari kari ipeganjangkan.
Nikodemus antusina kal Nikodemus antusina kal makaris ninta usur adi Injil Yohanes enda hugang bandi bata maka banci tek manusia daiman bana kulisi Injil Yohanes enda uga bandi bata dai maka manusia banci tek mulikan man bana. Nikodemus tubuh adu lauras kesasi badia labo angkana tapi adi cerita nipe ipeganjangkan i padang gurun jelas sekali teh Nikodemus maka enda cerita di batangku enda mesti isturga narindai ruh sekalenda ibasada wari kari ipeganjangkan me iya mate me iya iku persilang ke mekari iya ibas si mate nari raskrinana kala si tegman bana ngalokan kegeluhan si laer krikrin ngalokan kegeluhan si tuhu adi teg iya Nikodemus idahna melala nini bulang na teg ras hampir seluruh umat Israel pada waktu itu percaya maka murka dibata malam nandangi umat Israel maka digendek ceritana Nikodemus kari banci ngalokan kegeluhan si tutuh enda tubuh ia kedua kali kenla banci lanindu sanga Yesus mate i kayu persilang sanga maka sanga Yesus mate i kayu persilang man Nikodemus kair tina la banci la ingat dumentes ingat Nikodemus cerita padang gurun ingat Nikodemus dibatasi mereka dalam pulah anak manusia nusur isurga nari dalankan kekelengan ate dibata gelah kala perdosan dai banci dat kegeluhan si tuhu banci bayangkan do Nikodemus rukuria gundari talu bantuan Yesus timaina mengasawari raya Paskah ijakari Yesus ipeganjang ijakari Tuhan Yesus mate nggodung nina ibegina jai Nikodemus pejai pesusurna mayat Tuhan Yesus ngatakan cah nggo ikejapna dibatandai jadi rajana maka Nikodemus berkorban menurunkan mayat Yesus ertina ngoi gejapna di batanda jadi rajana bagenda ban di bata dalam pulah maka kita banci bengket kubas kini rajaan surga di batandai jadi rajaan kuna lanai bu kekesaran Romawi lanai bu kalak Parisi bicara segat pe Athena Yesus salib kena aku ngoku gejap Yesus dai di batandai menjadi rajaanku ijem Nikodemus pesusur mayat Tuhan Yesus ban enggo igejapna di batandai jadi rajana bagendam ban di bata maka banci bengket kubas kini rajaan surga teruskan koges kalinari bagi peganjangkan Musa nipe tembaga igurun pasir bagimu pe anak manusia si suruh dibatai peganjangkan gelah kerinana kala sitek man bana ngalokan kegeluh si tuhu silar keri-kerin isambung perbahan kelengkal ate dibata duni enda makai berikan nama anak nasi tonggal gelah kerinana kala sitek man anak elam mati tapi dat kegeluhan situ tuhu silar keri-kerin Nikodemus begina gundari pindah dari padang gurun keleng ate di bata dunia enda labo saja Nikodemus labo saja kalau Parisi labo saja kalau Israel keleng ate di bata dunia enda makai berikan nama anak nasi tonggal
Maka kari dah ada cerita Nikodemus sanga Yesus mati ikayu persilang itakna maka kekelengan di bata man kerinana bangsa-bangsa. Ibreken di bata mu anak nasi tonggal gelah kerinana kalak situ man anak lamate tapi dat kegeluhan si rasa lalap man anak di bata si kuga ka di dunia enda bancete. Nikodemus te iya man Yesus gambaran ular di padang gurun. Uga kala Israel dosana isasapkan. Enda medasar Nikodemus tu. Tapi doni enda la seriras Nikodemus. Doni enda uga kelengna ate di bata doni enda. Maka bre kena anak nasi tonggal Kala kerinana kala sitek man bana lamate tapi dat kegeluhan si rasa lalap enda mekerinduan doni seluruhna. Dan kita ndak beranjak labo perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus. Sebab itu Yesus kai silit ibas pusuh manusia. Ibas pusuh manusia enda ugang di bata engkelengi aku. Ibas pusuh manusia tiap-tiap waring rana ugang carana di bata engkelengi aku. Adi ia ke rumah sakit. Gelah kuidah kelengate di batandai malam pinakitku enda. Adi ia ndailit dosana. Ukang maka banci kuidah di bata enda kelengate na aku dosangku ndai ngoi sasatken. Ijenda mekerinana iteh Tuhan Yesus perukurenta. Kidaram uga di bata carana engkelengi aku. Perbahan kelengkal ate di bata dunia enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gela kerinana kala sitik man anak lamate. Upah dosa kematen. Uga bana. Tapi dat kegeluh situtuhu silar keri-kerin. Si sambunglah rebages na pengajar ndai. Sebab di bata nuru anak naku doni enda. Labo jadi hakim. Tapi jadi si ingkelini manusia. Mantap kalman Nikodemus cerita enda. Keleng ate di bata Nikodemus nguteh nakal ipadang gurun. Bicara upah dosa kematen pe. Berekena ngedalan pula. Itambahina ka. Kasih itambahina. Sebab di bata nuru anak-anak kudoni enda. Labo jadi hakim. Undang-undang Taurat menghakimi semua. Undang-undang agama menghakimi semua. Tapi jadi si engkelini manusia. Isetek man anak layukum. Nikodemus terangkal ayona. Kamrasa kupe. Isetek man anak sebab enggondai ia mati ikai persirang igalarina utang tak. Isetek man anak di bata layukum. Enda mekerinduan kerinana pusuh kalak perdosa. Ugalah maka dosangku enda kari ulanai ndabuh man bangku. Sebab sejak manusia berdosa siapapun dia. Mulai dari Adam, mulai dari si Kain. Asal dia berdosa, sadar dia. Hukuman pasti akan menimpa. Murka Allah laban cilang adirban dosa. Allah di bata. Hukum nang adikala manusia ban dosa. Yaitu Tuhan Yesus bas pusuh duena. Dosa ndundai laban cilang ngayak-ngayak kam. Makana biar kita ngeluh ban buena kebiaran ban dosa tandai setiap kita ban dosa. Pasti muncul dalam hati kita, kapan hukuman menimpa aku? Isetek man anak di bata layukum. Tapi ise silatek enggo kena hukuman sebab la iatek man anak di bata si tonggal. Kulis kenari sebab di bata nuru anak naku doni enda labo jadi hakim. Tapi jadi si ingkelini manusia. Enda mekerinduan ta. Isetik man anak di bata layukum.
tapi isi late enggo kena hukuman sebab la ia tek man anak dibatasi tonggal. Hukuman mekap terang enggo reuh ku dunia enda, tapi ngenan ate manusia si gelap asa terang. Sebab jahat perbahanana. Sebab kala jahat la ate nangena terang dengan la yang git ku terang gelah ulat ridah perbahanan nasi jahat Tapi kalau sindalankan singena ate di bata reh ia ku terang gelah ijai teridah maka kai si ibahana sueras kai singena ate di bata. Melala kala menceritakan mengapakah Nikodemus datang pada malam hari kepada Tuhan Yesus. Kenapakah Nikodemus malam-malam? Dan hampir semua mengatakan karena Nikodemus masih berjalan di dalam kegelapan. Dan langa ia tubuh kedua kali kan. Langai tekna maka harus tubuh alulau ras kesah. Ia teh Nikodemus nge undang-undang Taurat tapi labut terdalan kena undang-undang maka biar yang ini teman-teman nakalak Parisi amina ukur nagiar kusur nge banidahna Yesus laban cilai suruh dibata isur ganari. Tapi kenapakah sang waktu Yesus mati ikai persilang lanai iam biar kerinana murid-murid enggo meninggalkan Yesus. Tapi kai makana Nikodemus lanai biar. Ban begina kalimat indah. Syoge gianjar-anjar. Isetek man anak dibata layukum. Tapi si latek enggo kena hukuman. Sabab ia latek man anak dibatasi tonggal Hukuman mekap terang ngor ku dunia enda. Tapi ngenan ate manusia si gelap asangken terang sebab jahat perbahanan jahat perbahanan Nikodemus maka berengi-berengi ia resang endai. Sabab kala jahat la ate nangena terang Sabab kala jahat la ate nangena terang ningen la yang git ku terang gelah ula teridah perbahanan si jahat Tapi kala sindalankan si ngena ate dibata reh iya ku terang Inilah alasan Nikodemus datang waktu Yesus disalibkan. Tapi kala sindalankan singena ate dibata reh ia ku terangi. Pendahin Nikodemus waktu Yesus mati di kayu salib singena ate dibata bat nggonde begina ugan ni pei peganjang i padang gurun enda singena ate dibata kakan. Tapi kala sindalankan singena ate dibata reh ia ku terangi makana ye Nikodemus reh pada terang di mana Yesus dibenci oleh orang lain semua. Tapi Nikodemus tahu. Tapi kala sindalankan singena ate dibata reh ia ku terangi endat pendahin singena ate dibata gelah ijai teridah maka si idalan kena sue raskai singena ate dibata jendam pertobatan Nikodemus
Ngoy gejap nakal pendahin di batas singenanda ngena ate nandai rehmi aku terangi sanga Yesus isalibkan te iya endam pendahin singena ate di bata bandi bata nuru anak nak kuduni enda labo menghukum tapi engkelengi ugang kelingina seri rasni pe ipeganjangi padang gurun mati kai persilang guna nasabkan dosa ndai. Tapi kala sindalankan singena ati di bata reh ia ku terang lanai biar Nikodemus menghadapi semua baik kekaisaran Romawi bagi pekalak Parisi ban go gejapna di bata ndai jadi rajana dalam kena singena ati di bata gelah ijei teridah maka kai si ibahana suwe ras kai si ngena ate di bata hei kerinana kalak Parisi enda pendahin si ngena ate di bata Yesus mate ikai persilang enggodung bagi Musa meninggikan ular di padang gurun ijai mesi ngena ate di batandai ija sidat pengalami dosa bagi kelengna ate di bata dunia enda makai beri kena me anak nasi tonggale gelah kerinana kalak sitik mana anak elam mati tapi dat kegelukan si rasa lalap enda pendahin di bata si ngena ate di bata cinder Nikodemus mengungkapkan kebenaran singgoi tehna ibas percakapan berngindai kam rasaku ijange idah nu terang dai maka dalan kami ibas terange Nikodemus tadi kena gelap. Waktu Yesus disalibkan itulah terang. Dalam singena ati di bata. Ijado santa banci isasapkan. Maka Nikodemus. Bandalan kena singena ati di bata. Lanailit kebiarna. Di mana ada ketakutan. Di situ tidak ada kebenaran. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada kebenaran. Nikodemus lanai iam biar banidahna endam singena ati di bata. Ijara warawa di bata ndai banci isasapkan terutama kali enggodung nina Tuhan Yesus. Enggodung maka anak manusia reh kuduni enda labo menghakimi tapi engkelengi kalak perdosa ndai gelap banci sidat. Kalau Parisi undang-undang lalap dalam kena, tapi gelap hidupnya. Tidak berani dia datang kepada terang itu karena salah lagu langkahnya. Tapi Nikodemus, di dalam kena mu ayat 20 sadenda. Tapi kalau sindalankan singena ati di bata, reh ia ku terang gelah ijei teridah. Maka kai si ibahana suwe ras kai singena ate di bata. Ngo bagi kami cerita sekala Nikodemus. Si itu hendu pusuhna. Merincu ia ku surga tapi langga ia ku surga langnya tubuh kedua kali kan. Bagi kami uga kelengna ate ndu dunia endai maka beri kendu anak ndu si tonggal. Gelah banci kami dat keselamatan. Bujur ija Nikodemus nggo ogi kami nguruh ia ku terangi lanayar dalan ibabu gelap. Bujur Tuhan kami Yesus kami pedandu sekala bagi Nikodemus. Merincu kami dat kami kegelung si rasa lalap. Tapi hadir dalan kami ibas gelap tandana. La dalankan kami bagi singena atendu. Bujur Tuhan gue gejap kami maka di bata raja kami. Di bata kami raja bicara gapa pe situasi waktu Yesus disalibkan dikuburkan tapi Nikodemus enggo kata kena endam pendahin singena ate di bata gelah idalankan kami pendahin singena ate di bata gelar dalan kami ibas terang dai. Adilit ibas kami merincuh ya ku surga lengah daca. Bagi tang-tang nada Nikodemus rihman bandu Tuhan Yesus. Sampatilah ia. Bila banci kari syuh. Bagi Nikodemus itandai nakam.
Sana banci ya tubuh dua kali kan, ban ngaku iya, maka Yesus senda mengepekan. Nipe i padang gurun, isalipkan janah tek, man bandu enda me anak domba biri-biri, si ngangkut dosa doni enda. Sembah kami di bata kami, Yesus juru selamat kami. Amin.